Zulu wonke we-Afrika namuhla ukhangelele ubona umdlalo umncintiswano phakathi kweNigeria le-Ivory Coast. Umncintiswano ungaphezulu sikhalelele ama-finals anamuhla e-AFCON. Asazi ukuthi ngiliphi iqembu elizawina phakathi kwe-Ivory Coast le-Nigeria, njengoba sikhalelele ukuthi ama-team wonke abadlala lama-team lawa ngabadlali abakhanya bengabadlali abaphezulu abadlalela ama-team ayemazweni. Lesophu uzabe umdlalo olibazisayo omnandi. Asikhayelela ukuthi asazi ukuthi i-Ivory Coast izawina yini njengoba ikhanya idlalela egroundini yangekhaya. Lesophu lokhu kuzaba ncedisa ukuba bawine, kumbe njalo kuzabuya kube liphutha kibo njengoba nxa udlala ukhangelelelwe nginengi la ngekhaya kungabuye kube kunike i-disadvantage yokuthi uyakuzama ukuthi udlale ugcine usuyenza amaphutha amaningi uzama ukuthi uplease abalandeleli bakho. Silethemba iningi lizawukholisa lo mdlalo wanamuhla.